Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisa. Igama lami ngoVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu-ke iy'ndaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Sebebuhlungu-ke laphana isenzo somatekisi wey'ngane zakwethu ngenkathi beshisa iy'moto zakwa-Bolt-ke laphana wey'ngane zakwethu nama-Uber izolo endaweni yaseMabonya Mall esoweto-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kuthiwa isizathu sokushisa kwalezi moto kuthiwa babaphuca umsebenzi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile ucindezela subscribe nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha. Siyichanele ehamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga. Angeke ndawo mina angeke ndawo mina angeke ndawo mina angeke ndawo mina mina uhlala wotoyazana uzama ngokukhumbula angeke ndawo mina mina uhlala wotoyazama uzama ngokukhumbula angeke ndawo mina mina uhlala wotoyazama uzama ngokukhumbula angeke ndawo mina yelethu nongena lona mthatha uzongena wena egcineni ngizohamba la emhlabeni ngasishaya isikhathi sami angeke ngambele ntanto